Assalamu alaikum. Эфирден етуде программасы бүгін ноябрьнің 18 студияда сізлер үшін мен Эльмаза Санчалшам. Апысты кележек сене майысқа хадар халаджақлар Қырымны Юхары Русь махкемесі алуштада июнь айында тұтылған Эльдар Кантемиров ве Руслан Месутовға сынырланув усулыны 7 айға девам еттірді. Мабуслер олар қабатлы олмағанны білдіре. Бұны адвокат Айдер Азаматов хабер етті. Мабуслер ве адвокат видеобақ вастасынен иштирак еткен. Махкеме топлашуысы қапалы режимде кечірілгенні қады анлатып оламаған. Судья где-то минут, наверное, 6, может даже 7, начал перелистывать уголовно-процессуальный кодекс. Я так понимаю, он искал это основание для того, чтобы нам сообщить, но потом его не нашел, потому что в УПК такого нет. И немного поменял риторику и сказал, что процесс закрытый в соответствии с пунктом 1 и с пунктом 4. То есть там будет разглашаться гостайна или иная охраняемая тайна. Ну или и второе, это есть угроза безопасности участников процесса. После этого, конечно, я еще раз переспросил, заявил ходатайство о том, чтобы суд, ну и плюс пусть прокурор, может быть, нам поможет, разъяснил, какую гостайну или какую-то иную тайну в суде будут разглашать. Ну и какая угроза безопасности участникам процесса, если подзащитные находятся наши в СИЗО и в зале судебного заседания никого нет. На что судья не смог мне ответить и начал увиливать и говорить о том, что тогда мне необходимо назвать норму закона, которая обязывает прокурора сообщить об этом. Ишғал етілген Қырымдаки репрессияларға бақмадан Қырым татарлар өз милли кимлигini сақламақнен берабер халқымыздың инкишафы üzerinde çalışmaq керек. Бұл Дүния Қырым татар конгрессінің ижра шурасы топлашуында көтерілген ең мұйым меселерден бірі oldu. Тедбір Киевде кечті, көрішівде Қырым татар яшларының бірлештірулігі, Украинаның қытта қысымына мечбурин көчкен Қырым татарларының мескеннен таминлев кебе меселелер музакире етілді. Сонында конгресс Невбетеки топлашуының күні ве еріні да белгіледілер. Тәфсилатлыжа Левхамызда икәйе етілі. Топлашуға Литвания, Полония, Түркия, Романия ве Америка бірлешкен девлетлері Украина тәмсілчілері ишғал етілген Қырымдан келген ватандашлар топланды. Келгелер арасында Мечлис ве ижра комитет азалары Қырым татар милли әрекетін файлера де бар еді. Қырым мұсылманларының муфтесі тәдбіріні дуаниян açып, семерле кешіргенini тіледі. Ватанымызны азат етмеге, дұшманларымызны енмеге, азат болған топрақларымызда yeni nesillerini yetiştirmeye, medeniyetimizni, dinimizni, mirasımızı, tilimizni ihya etmeye nasip eyle ya Rabbi. İcra komitet azası Ervin İbrahimov'un yara boş dura, o iştene evvelsi Kırım'da hırsızlandı. Ervin İbrahimov'u bekleyik. Ervin İbrahimov ne olduğunu bilmeyik. Ama biz onu her vakit bekleyiz. Kun tertibinde Butun Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin prezidenti Rifat Çubarov'ның esabatı бар еді. O icra komiteti ile Meclis'in işine yakın çıktı. Çubarov keçken bir sıra kuruşuvler, halkara anlaşmalar salanğan yanı prezidentin subjeti ve münasebeti, dünyada Kırım Tatarlarga destek göstergen ve keçirilgen aktsiyalar hakkında söz көрсетті. Велика частина нашої роботи пов'язана з нашими партнерами. Це парламенти, уряди, політики інших країн. Тобто ми, як кримські татари, включаючи нашу діаспору, намагаємося максимально залучити на допомогу Україні в її протистоянні з Росією додаткові сили тих країн, де представлена кримско-татарская диаспора. Көтерілген мәселелер арасында Ярамададан мешбурын көчкен Қырым татарларының ев мескенен темінлев мәселесі бар еді. Uştene evvelsi Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, bin ev meskenen құрылышына para ayrılacağına işandırған еді, ama bundan son işinin devamı көрінмей, Lexanın koordinatörü Rustem Umerov'ның айтқанына көрі, ev meskenen satın alınıvı ya da құрылывы meselesi müzakere edilmekte. Біріншісі бір топырақ мәселесі тұшынайық.
Егер топырақ алынса, квартиралар yapılacak. Алынмаса, бекім сатын алынacak. Yani bu екі концепт мәселесінде мүзәкерелер алып барыла. Политик адамларымыз чыға, мында yaşayacaklar, gazetecilerimiz var, gazilerimiz var, başka arkadaşlarımız var. Yani milli harekette бекім оларға destek amaçlı. Қырым татар яшыларына ратсызлаған меселе тек евмескен меселесі дегіл. Олардың фукріне көре дүнияда дыңқатылған яш мутихасызлар ве студенттер арасында коммуникация жоқ екен. Бұл меселені чезмек үшін мезун ве студенттер үшін Қырым татар ассоциациясы құрмасы теклиф етілді. Украинaya ya da yurt dışına yurt dışı üniversitesine kırgen zaman böyle ev meselesi çözmek, yardım etmek isteyimiz. Son mesela diplomalarının ve farklı dokumentlerinin de böyle yardım pek çok gerek ola ve men kendim öğrenci olganım için men bu problemlerden birkaç yıl evvel geçken edim. Türkiye'li диаспорамыз яшьләрнең хәясенә кул тутты. Олар Кырым татар халкының лидерләре 1917 сенәсе беренче курултайны Бакчысарайда мәйданга китернгәнләре, Номан Челбиҗихан ве Җафер Сейдамет үз иҗадыны Төркиядәге студентларны берләштерү юлыннан башлаганын хатırlatты. Иҗра комитет әгъзасы Җилал Иченов фикренә күрә, бу ассоциация әҗнәби мемлекетте яшаган Кырым татарларга үз милли кимлегенә сакламага сәбәпче булыр. Eğer biz İsmail Gasparalı gibi düşünmeyeceksek, o zaman biz Ukrayna'da Ukraynalı olacağız. Polonya'da okuyanlar da Polonyalı olacak. Litvanya'da okuyanlar Litvanyalı olacak. Bu çocuklarımız hem dinlerini kaybedecekler hem kimliklerini kaybedecekler. Bence en önemli şey bu. Bunu niye konuşuyoruz? İcra комитетінің азалары Русия Түркияда яшаған Кырым татарлар арасындагы мөнәсәбәтләрне бозмак үзәрендә çalışқаны ратсызлай. Ама Түркияле әйет буны Русия әмәлгә кечереп оламаячагындан эман. Кырым татар халкының лидеры Мустафа Джемилев бирелгән интервьюсында Русия махсус хезмәтләренә 30 миллион евро бирелгән хакында айткан иде. Оларның максаты Кырым татар диаспорамызга каршы провокациялар тәшкил итеп, сонunda Кырымның Rusiyaga ait olğanını tanımasını teminlemek. 30 milyon dolar değil 300 milyon para ayırsa Rusya, Türkiye'de Kırım Tatarların birliğini beraberlerini bölemeyecek. Ben bunu size söyleyeyim. Türkiye'de Kırım Tatarları siyaseten çok güçlüdür. İşgalçiler Kırım Tatarlarını Kırım'da da öz tarafına çekip olamadı. İcra komitetinin azası Zücet Kurtumerov, Kırım Tatarlarını saylavlar denilgen tedbirlerine celip etip olamağanından emin. Kırım Tatarlarının çoxusu yerli şura ve Kırım parlamentine keçirilgen saylavlara itiraz etip iştirak etmediler. Olar işgalçilerine daha bir kere öz münasibetini göstergenler. Bu saylavlar ilan etilgen son bizde pek çok rahatsızlıklar peyda oldu. Çünkü işgalin bayağı vakti geçti. Dedik halkımız indi bekim soğuğu başlagandır, bezgendir çok şeylerden desek. Onun için biz taraftan da biz indi görüşken yerde dualarda aytma tırıştık, anlatma tırıştık. Allah'a şükür neticesi bizden pek kuvandırdı. Yarımada'da Kırım Tatarlarının takip edilübünü yok etmek için İcra Komitetinin azalары halkara minberlerde Tamır halkının evlerinde yapılgan tintuvlar hakkında ziyadece aytmak gerek dep kaydettiler. Litvanya'daki Kırım Tatarlarının vekili Adas Yakubauskas, Yarımada'da insanların akları bozulğanını celp etmek için Litvanya parlamentinde halkara konferensiya geçirmeye teklif etti. Bunun beraber anda eşnebi siyasetçilerine davet etmek mümkün olacak dep kaydetti. 2021 год литовским парламентом объявлен годом истории и культуры литовских татар. И я думаю, что было бы целесообразно, поскольку еще совпадает другая дата в этом 2021 году, 580-летие основания Крымского ханства, поставить памятник основателю Крымского ханства Хаджи Гираю в Тракай, в городе, где он родился. Кырымдан келген делегация азалары кайдеткеніне көрі, халқара тәшкілатлар Украинаның қыта қызмында яшыған Кырым татарларынан бирабер, ишғал алтында яшыған ватандашларынан баг tutmak керек. Чтобы люди имели возможность не только где-то внутри себя сохранять, понимание того, что они есть граждане Украины, что они есть представители того или иного народа или
какого-то этноса имели возможность реализовывать свои культурные права, свои права на выражение политической позиции и так далее, и чтобы максимально людям позволяли не забывать, что они есть свободными, и эту свободу у них никто забрать не может. Тедбірдің соңында Бутун Дүния Храмтатар Конгрессінің келечек топлашуы 2027 август айында Киевде кечірілмесі планлаштырылды. Соңғы кере Бутун Дүния Храмтатар Конгрессінің топлашуы 2015 сенесі Түркияның Анкара шерінде кечті. Эльвина Сидбулаева, Шевкет Наматулаев, Владислав Стужук, Асан Эминов, Максим Кондратенко. Заман. АТР. Учюз 58 күнден соң Украинаға Русия тарафындан запт етілген Бердянск ве Никополь катерлері яны хапу буксиры қайтарылды. Шымды гемилер бит тараф сувларда болуна, 2 күнден оларыны Одессаға кетіре білелер. Бұл вақыт есе Украин дипломатлары арбитраж трибуналыны дінлевлеріні Гаагаға ел алды. Тәсілатлы Алевхамызда. Бір ел белсі 24 Украин арбиеве уч геміге қаршы олған Русия ұжымыны бұтын дүния көрді. Тек бүгін тежавызжы девлет Бердянск, Никополь катерлері яңын қапы буксеріна Украинаға қайтарды. Арби деңіз құветлерінен ел башсегір Воронченко қайдеткенне көре гемілер шымды Одесса тарафына ел алды. Гемілер шымдылек насыл алда олғанны Украин арбилері açıkламады. Мы их приняли. Но они зараз находятся в траверзі миша Такіль в нейтральних водах. Ми їх описали, прийняли в тому стані, який вони нам передали. Будемо розбиратися ретельно, що там було і що там є. Эксперттер қайдеткенне көре гемілер ноябрьнан 20-де Одессаға кетіріле біле. Украина дипломатлары есе Гаагаға ел алданда халқара махкемеде Украин тарафы гемілер ве деңізжілерінің тоқынмамазлық статусы Русия тарафындан бозылғанны избатлап тазминат төленмесіні талап етежеклер. Ноябрьнан 21 ве 22 күнлері бұл дава бойынша діңлевлер өткерілежек. Наша задача встановлення арбітражним трибуналом порушення з боку Росії Конвенції ООН з морського права. Це важливо, оскільки в основі принципів міжнародного морського права знаходиться саме імунітет військових суден. Попереду ретельна перевірка, експертиза суден, які повернулися в Україну. Треба буде встановити, в якому вони стані, чи було з них вилучено техніку, або обладнання, або документацію. Тобто багато факторів, які лише за підсумками рішення трибуналу дозволять говорити про обсяги компенсації. Майсының 25-де Бірлескен Миллетлерінің деңіз құқығы бойынша трибунал Русия запт еткен гемі ве арбилер азат етілмесіні талап етті. Сентябрьнің 7-сінде Русия деңіштірілік черчевесінде арби есірлеріні Украинаға йоллады. Ләкин башлатылған жинай даваны ойледі тоқтатмады. Украина арбилеріні сыңырны қанунсыз кечкенінде қабатлайлар. Русия шымды есе Украинаға жинайы делілі оларақтанылған гемілеріні сақламасы үшін берген. Бұл дава бойынша Украина тарафына тақдим еткен адвокат Николай Полозов білдіргенне көре, гемілер қайтарылған соң Русия жинай даваларыны да қапатмаға мәжбүр олажақтыр. Пункт, который обязывает обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор. Поскольку заявление Украины касается иммунитета военных судов и членов экипажей, то уголовные преследования лиц, обладающих иммунитетом, является безусловным осложнением этого спора. В этой части для России в контексте рассмотрения дела международным трибуналом, естественно, разумным решением является прекращение этого дела. Бердянскве Никополь арби катерлері яң қапы буксерына Русияның сыңыржылары кечкен сені ноябрьнің 25-інде силя құлланып кереч боғазы жеварында тұтты. Бұл вақия қара деңізінің битараф суларында олды. Халқара құқығы бұл тежавузи акт олғанны таны окуна 24 арби есір алынды. Олар тек сентябрьнің башында евлеріне қайтып олды. Шевкет Аматулаев, Улен Эстетюк, Заман, АТР. Норманд форматында көрішіп өткерілмесі үшін шарайтлер бежірілді. Бұны Русия тыш ишлер назиры Сергей Лавров айтты. Оның сөзлеріне көре көрішіп кечірілмесі үшін Москва ой шартларына сеслендірмеген, тек әркес ой мечбуретлеріні еріне кетірмесіні істеген. Кечкен авта көрішіп декабрінің 9-ында Парижде кечірілежегі белі олды. Саммитті Владимир Путин, Владимир Зеленский ве Ангела Меркельні Эммануэль Макрон қаршылажақ.
болжақ. Бұ көрішівде мемлекетлерінің лидерлері Донбасста олған женкні ве эсерлер денештірілівіні музакире етмесі көзде тұтыла. При правительстве, которое было создано президентом Зеленским, удалось решить не решавшиеся годы вопросы, включая разведение сил и средств в станице Луганской, включая ликвидацию нарушений, которые были допущены вооруженными силами Украины на двух других участках, которые были обозначены. И были приняты действия, которые позволили, наконец, закрепить официально с подписями всех сторон формулу Штайнмайера, которая касается проведения выборов в увязке с предоставлением особого статуса территориям в Донецкой и Луганской областях. Devlet Tahqiqat Bürosu'nun tahqiqatçıları Yukarı Şura 5. prezident şimdi ise Европейская солидарность firqasından депутат Petro Poroshenko'dan toxunulmazlıq statusu alınması talap etti. Baş prokuraturaga 2 madde boyunca şeklenuf leyhasını yollağanlar Poroshenko'nun hakimiyetini öz menfaatında kullanğanında ve devlet kurulumu yıktırılmasına çağıruf yapğanında şekleyler. Tahqiqatның malumatına göre Poroshenko prezident olğanına göre Yukarı Adliye Şurasının azaları seçilgeni vaqt tesir etken. Şimdi Petro Poroshenko'nun adı devlet bürosu tahqiqat etken 13 jinoiy davada бар. В одному з цих кримінальних проваджень підготовлено проект повідомлення про підозри. Цей проект мусить погодити, власне, Генеральна прокуратура, оскільки це є народний депутат, то, власне, Генеральний прокурор. І, крім цього, погодити також проект подання до Верховної Ради. І лише після того, як це подання пройде вже безпосередньо комітет парламентський профільний і буде в залі проголосовано і підтримано, власне, надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, лише після цього вже тоді прокуратура повідомить його про підозру у визначений КПК спосіб. Devlet bürosu Haçkan prezident Viktor Yanukovych ve onun tarafdarı Andrey Portnov'un sımarışını beceri. Böyle baş prokuraturaga berilgen şeklenuf leyhasını Petro Poroshenko izatladı. Xabatlavlarını uydurmadı. Це справа, з якої абсолютно кури сміються. Бо звинувачувати президента, 5-го президента України в захопленні державної влади, може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба разом з паном Портновим вирішив позахищати Януковича. Я хочу наголосити, що я був обраний в результаті всенародних виборів, які були визнані зразковими. І незважаючи на те, що протягом свого президентства мені доводилося вирішувати надскладніше питання, ми знаходили можливість жодної краплинки не порушувати українське законодавство. İşgal etilgen Kırım'da 5 yaşında Darina Pilipenko'nun vedalaştılar. Onu ogey babası öldürgen. Cinayetini gizlemek için ise cesetini evinden uzak olmagan bir yerde көмген. Bu haqda Vene üçün Axyar civarında özenler kuruğanını ve ne üçün Kırım'ın qoruqlarında ormanlar yanğanına hakkında nevbeteki Levhamız. Kızçık 6 yaşına kadar yetmesine birkaç gün kalgan edi. Darina Pilipenko gayip olğan hakkında malumatının noyabrının 13'ünde onu öldürgen ogey babası haber etti. Onun sözlerine göre kızçık Akşehir rayonu Krapotkino köyünde evde çıkıp kaytmagan. Sonra ogey babası öldürüvde kabahatını tanıdı. Rus tahqiqatçıları kaza sebebini şimdilik daha bilmey. Darina'nı sonki yolga uzgarmak için yüzlerce insan keldi. Birkaç gün devamında ise yerli sakinleri gayip olğanı gibi tanılgan kızçıqны qıdırgan edi. Cenazege kelgenler öldürülgen balanın anasını tenqiq eti. Çünkü kaza olğan vaqt o Xitayda çalışa eken.
Ишгалжилер Олег Зубковның айванат бақчасындан қонур аювларыны құртармаға қарар алды. Ингушетия пайтақтының сабық елбасшысы Беслан Цечоев айванларыны қырымлы иш адамындан алмаға теклif етті. Чөнки Зубков оның айванат бақчаларындан олған 30 аювны өлдірмеге ишандырды. Чөнки оларға вакцинация yapıp olamay. Ветеранлар қызметі ise аювларға вакцинация yapılmasını талап ете екен. Bundan evvel işgalciler Арсланларға зиярет кечіргені үшін ona қаршы жинай дава башлатқан еді. Арсланларның бірі зияретчіні тішлеген екен. Иш адамы 2014 сенесі Қырым işгаліне қол тұтқан еді. Ләкин бұл ona ярдым етмеді. Шымды оның айванат бақчалары ішіні тоқтатажақ олалар. Işgal etilgen Kırım'da hafta devamında 7 orman yangını. En büyük yangın Dair alanda olgan. Yangın ta noyabrın 16'sında başlandı. Tahminen 5 gektar orman yandı. Söndürüvge mahsus teknika celp etilgen. Ahmejit rayonunda yangın ormanının 52 gektarına tarxaldı. İşgalcilerin malumatına göre ateş söndürülgen. Keçken hafta devamında Kırım'da kurguqlıqtan 174 yangın yüz bergen. İşgal etilgen Kırım'da Nevbeteki ekologik felaketi Baydar Vadiyasında gol kurıdı. Suda yılının başında joyılıp başlanған. Şimdi ise gol olgan yerde boş yer. Yerli sakinler aytkanlarına göre golde su kuruculuk ötkerilgeninden sebep gayip olgan. Gol civarında sonki vaqtları sık-sık kuruculuk teknikası көріне eken. Rahatlanıcılar yarınya kanalizasiya boruları, Kefede şifahane teritoriyasından Çerkev suları temizlemesinden denizge ağa. Yerli sakinler Çerkev suları denizge taşlanması için koyulgan borunun resimlerini ijtimai ağlarda paylaştı. Sakinler aytkanlarına göre sasıqtan yalıda çok bulunup olmağa kıyın. Karadeniz bulaştırmalganının bu birinci vakıyası degil. Evvel ijtimai ağlarda Koktebelyalarda Çerkev suları akkanını göstergen video peyda olgan edi. Nadia Mikhailova, Zaman, ATR. Bu da Hadaniyetici programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar dili. ATR'den ayrılmanız.